Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika, msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. Asante sana mwancho mulina boygo mwancho mutagali live asansemo ya YouTube na botambe. Kuna jambo manganara iganale gwancha tunyaka batoko jaligere kidogo kuna mwanadada muswati nara igo chira asende au ntengu mwana baba getutu kindly nkonyango gaki au ndebaka ne mugira moka na ibirabere gaki nkonyango njengo ryo bachege go say it's my right kumanya bi mangana genderete. Ndaramnya ko chesa nseme ya story yangu na watenga mnyoka nseme ya YouTube ntai present tona goitera AGR news usaba gusi Global Radio click igabana bocha story live, you can click there tunyaka batoko umerna tunyaka batoko gosoli bina toko rabotambe by the way mukora tigara maiga na inwe twakore bintu buye kitwa buye gabwanseranire linkira bana bikira nseme ya Facebook live yo mnyoka nseme ya YouTube ndabi go present manga muhikira ro sencherere nsera iko mwancho muri na boy mwancho montekarere. If you are watching anya ko ligareti nseme ya Facebook live linkira bana bikira gabo mnyoka nseme ya YouTube ndai present manga muhikira ro torengana kitoko nyu musubati oyo manyete amangana rago chakore kana ase binyoro, amangana rago chakore kana chinga chaito, amangana rago chakore kana ase chinyomba chaito, tuwe kireli kisha baadaye acha tonchokera acha akakuturuani acha tobera makongu twasinyubono kwa foide musubati nara igo anchire atanga anchael kama blood edmenya kwa mogo onsemya tunyaka batoko semania tunyaka batoko kwana tunyaka batoko sanga elimonsire tokonya nebirengerelyo bwango mbuya nyale sate yanga mapema mbuya ngachibundi mbuja ile kando chengani komina kiana cha butukire goro yechinsa isana na chabano baso echine chinsa cha Africa ya mocha mtaragenda ko chabwo natumirwe nambaiga yemo for those people who are talking about tolo kwanda goro yokwenelia bagaka baito abasaya baito tukoligia nanyole nambe maiga yo musubati okotanga enale people enantre ntakoba people timatinga muntu mani oyo na chato kase namba yesimi tawo turatema kumurigia turatema kumurigia tumoyorenga ntoje tomonyore tumako ba togosanga twasenseme ya YouTube tunyako ba togosanga asenchira ya beneki manyura ngasenseme ya YouTube mwancho mulira boygo mwancho mutekerere okwenda ro like na subscribe ase YouTube channel ya ito ya AGR News kusaba gusi Global Radio nyura asensemea ya Facebook otonyero wetera bagusi Global Radio nechisemo cho mutandao otonyero wetera bagusi Global Radio, and we do what we call live streaming by the way mboro bako bulinga ko mocha mwako live streaming igonye ko bwate meyigende yonsi mega yanchira chinde chonsi keroke no wanyorenga no bwate galia umuyiga Wamatanga Memorials no bwate gali mu igabwe nyangi baby shower no bwate gali mu robuli kanisa no bwate mu robuli nyangi mu robuli onde bwensipi naboko tumanyi goetera abagusi Global Radio etinya ko batogo tukobekera live na kitoko live streaming yaito etoko kubekera live asansema ya Facebook asansema ya YouTube nabo igasere dia ito abagusi Global Radio igege tariki ya onke linga yogo twa keresimi goetera se namba 071374 5447 0713 745447 ene namba yesimi kunyaka bako tuligo teragabo etunyaka batoko korra entoko na live streaming. You should remember nge quality yaito it's of good quality yaito ni gerwero igana bako tulinyaka batoko sanga ase enchira ya bene kigima nyuranga sensema ya YouTube to live. I'm waiting ugalia munyoka montenga present tumako kwandenga nerega iga naende umugendo kyango kingelinga ingane to kwana litukulia lero
mambia kire kwara Edwin na kijana Mpole abale ngasa nsemo ya magazetini they addressed it mbanye kwanira mbaye sanga kidogo mbaye kwanira gitogo timaye tinga lakini mbaso ya time kidogo lakini mbaye kwanira gitogo ikibona kwatekera magazetini abumambi nkwanya ko boko jigwe ngane iyo nande ngeomba kwamba tumnyoka nsemo ya YouTube ntabi present ndo chenga Jacqueline Kwamboka atana mark me present. Asante sana wekira nsemo ya YouTube. Karibu sana mami. Rufa Isabella shafika kule batenga na otole maiga tonye tinga netinyo ko batoko yekwanira najua mangana ya retro mo chando sana ase amato nyoranga gocha kwa nyomiru ase family wacha gweso nesa mangana ndo tamanyiti kwasema no mbuja wasenje tamanyiti omanyete mbuja twasemania na kiro torko ngo wasema no kuja twarasemani kidogo toigungana kebinto bire maite alisamenya muswa na okro alisamenya by the way agochoro bose myubuja bakanagoka alisamenya mondigeli alisamenya tumesoldera rong biole inganera igangta itaba mama bali abago kidogo bali babira asenyomo kidogo barato semyango kidogo tumanga ni ntuo tutamanyi tuba nongenda ratego se mbuja muswato yo mbujale ni ntutobo atia network ko muswato yo mbujale iko mwancho mulina boy iko mwancho mutekereri asensema ya YouTube kwa buno on live ntabi present iko ron ntabi present mako mabura bya batole na borobo ase ebiro buna ebya bono ika sensema ya YouTube toligi goitira AGR News use abagusi Global Radio gabo o like o subscribe elio tebenga obeke o tani go so beke notification bell ebe ase nchira benekima o subscribe na tonya kabato konyomiro bya go semiro bya ita senchira yeyemo ase ejemo timatinga amangana naro rago cha happen no chenga elda ke mkyuto ikiraro elda mkyuto ngwatanga no people I'm trying to konyora omuntu manyo motebi no gwante ebya motenga lit koligi yoma tentwali iranga ikatwakira abantu babiri batatu lakini ndende bad lucky nanyoranga abantu mbali people abantu barayiga mbali married I'm dealing with singles. I'm dealing with only singles. Ndaragenda sensemo ya story yangu mbaye story eyo I feeling aniga nale koligia omusa oyo nabo leda mkyutiri swali atachiti yangira neli timcha iswandira nabo leda igata chiti yangira nelie ndetenda chekia omuntu mani ibwelda mcute mubolingana ki namaitenga nanchira lakini ndoroche akona ligwali tukoligia no mwana kuna elda mcute tiango tora surprise ile ro mundo na into tora surprise yo mundo ndi tora chento surprise yo mundo tora unge surprise yetu naenda through sorry the mobile subscriber eldam cute samahani mteja wa nambari uliopiga we are very sorry we wanted to surprise somebody tora surprise yo mundo man tora surprise yo mundo tora so sensemo ya story yangu your man is off. Judi kwambuka na kolodera asante sana ushafika pale. Bone nganera iga na rwancha tunyako batoko jeligeli kidogo. Musubate nara iga goteba iga. Ngosomangana kiego kwana. Ngosomangana kiego teba. Ngosomangana kiego teba. Eldam cute we are sorry because kwa gule ngani gare off. Your man is off. You are sweetheart yard off. Ono ntoraje turanyako batoko moikera. Nari iranga gwakira nari ngoyo omo igobona umuntu oli married weka neldam cute abande bonsi ipi they are singles asante sana musubati oni gaote baigari gete message ya senchira eruga iraiga ndeko nsomo buna goteba then moigungana kimora nyalko bamoko mokonya na kimora nyalko bamoko mosira se birengereri tumadinga ne rogo cheka ose ne right ya ko manyama ngana gendere takoteba iga agoteba nga nimekuwa katika ndoa kwa miaka sasa. Nimegundua kuna chuki fulani kati ya mume wangu na mama yake ingawa sielewi kiini chake. Hali hiyo inanitatisa sababu tunaishi pamoja. Nifanye nini? Nirudie. Anasema kwamba nimekuwa katika mahusiano ama nimekuwa katika ndoa kwa miaka sasa. Nimegundua kuna chuki fulani kati ya mume wangu na mamake mzazi ingawa sielewi kiini chake. Hali hiyo inanitatisa sababu tunaishi pamoja. Nifanye nini?
timatinga mabwatire nati wakiaiti ngenda somo noito musabati oni gaote baiga onyomiru asemyaka emenge babeira asenyoma asemyaka emenge kurendo chire kugundwa nga mamomu abo musachoye no musachoye ndiri gochererana. They are not into terms. Nchindiri gochererana. Maita basabati abange manardenga kerwa nyomiru mahomi no musacho na musachoye baliga mamomu abo no musachoye baliga. One of this one is parallel. Ate nga mamomu abo musachoye na mamomu abo ndiri gochererana. Ndiri gochererana kayona mukenya agenda. Mamomu abo no musachoye ndiri gochererana. It's very rare. It's very rare kanyoro musabati ka ukwana iko. Wana hote banga maomu abo musachoye no musachoye mbali kuigwana. Mbali kuigwana. Mbali kuigwana. Na kia gokora. Na banyenge ngorora ko toba mangana mangi. Na kia gokora. Maomu abo musachoye mbali kuigwana na kia gokora. Tima tinga moibura mangana ebuya kose nande nyabeke bija tiangiro lera somo rubo mnweli kila yate baiga. Nimekuwa katika mahusiano tikanja kurugorona kia goteba hello Jar FM mwana waba kitutu ba okireire wankireire buya nimbwate agashida iga niko na shida na rebo mnuonde niko na shida ningependa mweze kunisaidia kwa maoni. Nimekuwa katika mahusiano ama nimekuwa katika ndoa kwa miaka mingi. Nimegundua kuna chuki fulani kati ya mume wangu na mamake mzazi ingawa sielewi kiini chake. Hali hii inanitatisa kwa sababu tunaishi pamoja. Nifanyeje? Agote banga onyomiru asemyaka etalimeke. Obeira asenyoma asemyaka etalimeke. Mbaibwana na mono gakojera lakini mochando no linga omugakoye na maomu abo oli omuibolete they are not into terms mbali koigwana. Na ndama I think yako batali koigwana. Akuboli na kininki akora. Agobolia. Usaire apambane na hali yake. Era kanyomire mbuyabale era apambane na hali yake. Na kiora mu advice 0708585375. Amuna sensemo ya Safaricom. Airtel ekoba 0753241889. In Airtel. Naboku nga kresi mi WhatsApp osanga mona inchi ekoba 0716059823. Na kiora mokonye. Roof Omoyo present ndochenga mwekira iga karibu sana ndani ya AGR live asensemo ya YouTube karibu sana twendanga sengena ite mwamu link na balbala asensemo ya Facebook live link na bekeire togendanga asensemo ya YouTube togosorie timatinga musubati une okori yobo cheke kumanga nkigenda takati yo musacho na mama mwabo gosene right yaje kumanyanga na kyo musacho ye bataiwana ina na makubiyaroye kaimwa genda basubati ni mo gotanga musacho na mama mwabe bariga bakobaiga mwararamika kaibono mole by the way abasubati abange musacho ye bakona mama mwabo iga bakuigwana wachakire koraramika nara iganera maomu abo musachoye no musachoye ebale parallel mbali go chiana pi naro mukoramika na kibono mogatagete liriani na kibono mogatagete kipenzi kideule abo judi kwa mogana kimogatagete inkongana mama iga mwata yanga video na mama mwabo network yendo chenga tikalingia there's something they are sharing in common moisonda na watu ara Mugasema sababu dolinga musacha tabu yandiko yana mamumu abalioka. Mugakana. Nero no otora. Judi kwambuka no mura. Oyo neno kubolinga. Mamumu abono musacha oye mbaliko genda. Mbaliko chira namo pye bako genda chingao. Naro nkoramikale. Na kimuga tagete. Na kiora advice this fine lady. Na kimura advice this fine lady. 070858
5375 Safaricom Airtel otonya wetera 0753 241889 karunge birenge bya ro na bonga geresi mya sensema ya WhatsApp na botuma ujumba sensema ya WhatsApp erunya ko batoko mayanga ebirenge byao mberibi ebirenge byao mberibi ase enganeye ninkikeragera otosirie bosa abana bago nigo tukwerera tukweumia twebo ile chiguni Yesu tororere hamavera ama mochaito hatuatananire naye ama sabaito aveire liugibosiwao omwana Daudi tororera mavera Yesu twabere Samaria tani ngoro kwa de nompole nyagoteta materane nabokwenda se YouTube channel yane indo sajide nompole amaterane narororo nyasawe meganda tigago seseni mono asante sana radio yeto ya Global Radio asega sengi ya mawokora nyasawe meganda baseseni nandaba ababeke mobe aroro asengin choyo promote ne nore asensemo ya bosongo amone chinsemo chirichieta naine nyamira amone chikaunti chirichieta naine orogongorwa gusi bono ebinto byabeire buya abagusi Global Radio nero hybrid station yogorwa asorongorwa gusi ekoligererwa nabo igogotegererwa ense engima bono nabo kubeka okorari kwao amona intwe asamagori arense kegima ebe nemebogani oboremi obotugi esukuru chigari chinyomba chobamenyo nabokoraria amona intwe asamagori arense kegima ayebuna omogusi nabogosanga amona intwe obeke okorari kwa ukwe biasara amona korari konde wensi tinyore asensemo yo mutandao goitera abagusi globalradio.com nabokorangiri enamba yaito yesimi goitera enoti isano ibere isano isato ibere nye eye isano sto kianda gose 0753241889 abagusi Global Radio ekenakio ekeumbu kyomogusi ekenakie keumbu kyomogusi ekenakie keumbu kyomogusi musibati imokonyango bwango akae chini na mume wake waongee na ikiwezekana hawapatanishe agora unajuri kwambuka atango musibati oyo haika nansense na musacha oye bayigwane Odoro kubacheki because ayambu yora senyomo yao. Your husband and his mother mbaigwana ini. Nkiyo soera gati, that's none of your business. That nkiyo soera gati. Osobono njento manyeti nere buyaba manye baba bentam sibonsi amo. Ate atama itigento bago sanete, tama itimo chando bago sanete, lakini ate anga they are not in two terms, mbali kokwana mbaigwana ini kuna chuki fulani. Tama ite chuki fulani ya ruete, lakini mbaigwana ini. Aba subati. Maumi no nyokokoro nyokobyara no musacho bagoetana mwaramika nyokobyara no musacho bagoigwana mwaramika nakibono ni mogotagetera kini gaki wa rudu nakimara debe sio vibaya kujua juu huenda ikawa yeye ndio sababu so waongee na mume wake kwanza ajue shida ni nini ndima tinga kina rudu ngaimwagenda ida mukiu ngaimwagenda kaimwagenda wewe attitude zavia tu ni story yangu ndani ya JRFM story ya kwangu. Now introducing my story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana wepegetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya story yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My story yangu ndani ya AGR FM. My story yangu ndani ya AGR FM. Wanabasibati dinga ntubaye kambacha bayiboli because oyo ni gata yanga mamu mwabo oyo oli nyoko byara no musacha oye oyo mubiboreto mu muromo nyomete mbali gocherana pi ata they are not into terms pi mbali gocherana akuboli na ki na ndega ntoke gataba tari gocherana tamanye tiero monyene
Wana gutuburiga aba gusigilo barira mashabiki mwensi na kingo kora inuna kimuro cha kore. The other day, 2 days ago, ndo abwate kesi ya iga story yangu musubati otetenga eramo no musacho oye musacho teri koragera mwaya koragera mamamu mwabo 24/7 tukamukonya tukamatoinga musacha tabwe ndiko genda samamu mwabo kirensa mangana ratu ikera iga musacho yere tari kukwana mamamu mwabo mbali kuchirana musubati yakobolinga aki na kiao kora tari weso yara sama ngana tama idingi gia chagi toko bagaitana wasena bwenta manya bado na kia bwenta kokora judi rata yanga awaunganishi njoso kora kwa ndo jenga weso yara se biasara ta usekaini because yere ta usekaini yere ko chamwa bale buya bakora buya bako na bwato kwasi ende boli birengeli bya ombiribi 5 karuge birengeli byao sangango amona inche ine kero kende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine nkorigiore amubogani asora nyoro bokorari bwekerengo kegoro ase rigori rike bono wabatiboyo abuga hotel ne rori chiburiao tutarere asensemo ya jogo eyo gotoka ase pare kurwa Kisii kogenda Nyamira asobwale bwechimita chiminye kurwa asensemo ya daraja moja abuga hotel nigo ebwate endagerengia yege koro naboigo ensemengia yoboraro inyora amagori aito yobokorari nigo alinsemono asokorara obutuko bomoryoka nigo ogwakana shiringi elbweye mo chibesa chia Kenya onyore aiga no konyora chindagira chike gusibuna erongori egesanda ashiringi 50 chioka alitoke esani ase shiringi emyeye moyoka engoko yeke gusi egesare linagu naboigoli sosa turangeri goetera ase namba enoti isano ibere kianda isato inye isano ibere kianda gose 0729 323479 abuga hotel bokorari bwekerengo kegoro ase rigori liansi yani waswati ndima tinga nagi muchana kumoja mwatwara asansema ya YouTube chimesemenjira ngende kwa soma sinjira yobwangu kigima akuru kuna Elda Mukiota watabaiga kama ni mimi nikipata hawaelewani nitajaribu kwa njia zozote kuwaunganisha juu mimi ni rahisi kuwin my husband. Elda Mukiota yanga kama ni yeye atajaribu kadri ya uwezo wake aweze kuwaunganisha. Elda Mukiota waachire kwa Nyomiru. Asikuwa Nyomiru wachi nako Nyomire ege sambo lende. Nyareba tangita omwari mutangita ege sambo lende nako Nyomire. Nako irenka. Kiri wachirenka kwa nyolere mahama na inche ntoigwa naini. How is that your business? How is that your business? Aye ndukuja tole buya ko jaimwa ole buya ndo mire ole so ana bigo sale lakini njetima njedika usenje mai to bono wasabone right ya na bwenta kumanya musabati yako tebaiga onyomiru obera senyo for sometimes lakini kuruwa senyo meya habo umusacho ye na mamo mwabo umusacho yoye mbaiwa na ini pi ona otenga tamae tige ndo geko gero kabago saine na kiagokora na kiagokora tiansome message ya mnakoteba nimekuwa katika ndoa kwa miaka mingi sasa nimegundua kuna chuki fulani kati ya mume wangu na mamake mzazi ingawa mume wangu hajawahi niambia ama sijui kiini ambacho kilifanya wakachukiana hali hii inanitatisa sana kwa sababu tunaishi pamoja nifanye nini? Na kimoramu advice kimoramu Antombaro wanajua kushauri. Hebu mshauri huyu dada. Hata yanga ameoleka, ameingia kwa ndoa kwa muda, lakini bwanake na mamake mzazi hawaelewani kamwe katu. Na ajui hasa kiini ambacho kilifanya wakakosana. Yeye anasema inamuaffect because wanaishi pamoja. Afanyeje?
Washauri ngaimora washauri. Chimesi nsema ya YouTube ndoje nakuja kukuja ndo nsema ya mesi ya chigo choko chawoka. Akoro kumuna roof omoya akotebaiga. Sioni ka kuna shida ama kuna haja ya kuingilia hiyo story yao. As long as familia yake iko sawa na mama mkwe haingili familia yake, that is it. Ndoche ngaya wana utoko ndoche biashara vya na utoko naye. Ruto moja labda nga biashara because you start your business. Ayo mwenye no musacho murebuja. Na kijo that one should not concern you. Mamya ndoche ngaya biashara vya na bombi yoraje. Ida mkiuti yako tebaiga. Fidelis, you can't be at peace at all if your mother-in-law hawaelewani na bwanako. Why? Ida mkiuti ningi because ya mujole mwaongora gerole kwani ngoko nyomete. Did your mother-in-law marry you? No. Nyoko biar na roko nyomete. Ya. Nyoko biar ta ko nyomete my friend. Inelda mkiuti otanga era otanga ya mwana wa tutu goika a make sure nga bahaigwana nire. Jodi kwambuka otebaiga. Fidel, hata kama akopoa na mume wake sio mzuri ama sio vizuri kunyamazia mzazi, mimi sioni kama amekosea kujua shida ni nini. Ikawa naondo cheba ojudiga ikawa belda mkiuti bata ikondwa na wata no. In any way, lazima musubati oyo amanyenga yomo chando olenge na ndonya yako nyaraba igwananie. Oyakor kumuna Judy kwambuka sana Rufa Isabella otebaiga. Tulisema mwanaume astahili kukaa na mamake sana. Maoni yangu ni mimi niingie kwa hiyo boma, sijui vile walikosana, mimi nitaendelea kusalimia huyo mama na asinikataze, akinikataza hapo kuna shida kuishi hapo. Tumatinga ngai mwangere tali si amenya. Ruto Isabella auto yanga ya ere na bako ngandara ukwani musubati osima mu nyoko byara na bako nyoko mukwani lakini yare ko icho musacho eta mukania. Eda mkiti yako tebaiga. It's my big business Fidelis Coast member. This is Amara. Eda mkiti yanga my friend. Oikai ni shoya mayanga ngia wete kati ya musacho oye na mamu ngabo yani nyoko byara. Nako ikama nkia beta kati yabo. On my side by the way, njendo jenga tindo chiacha na nyomiru. Eda mkiuti na nyomire. Gose Rufa Isabella na nyomiro gocha mwana gosenka. Wajire nga minto kwanyore nga mama na inchento iwana ini pi ndrigo chirana. Why? How are you bothered? Na kyoko ba bothered ko manga ngitoko sanerde. Aya ko jole bujamu akoragira. Endagira nembu yole abana ngukando bale fees nkyo kusakana mu nebyasara bisubire mwana birenchera mama tuma idinga itwa ko sanerte nkayoko soera ebyasara bire mwana kayoko soera ngesiri kyoko chakira ko soera ede mugira yanga yabo ikama nkegerte ngigenderte kati yo musacho oje na mamu abo olende ni mwateba tulebirengeri bya ombiri musubati ni gata begana nengirolere. Nimekuwa katika ndoa kwa miaka mingi sasa. Nimegundua kuna chuki fulani kati ya mume wangu na mamake, ingawa sielewe kini chake. Hali hii inanitatiza kwa sababu tunaishi pamoja. Nifanyeje? Anasema kwamba mume wake na mamake mzazi hawaelewani. Na hajui kini hasa kilichosababisha kukosana kwao. Lakini angependa kwa sababu wanaishi pamoja waelewane. Hata ana kiagokora. Ashiumunga ashiumunga njo sesusi twanyo manenere ochirenka chirenka agalia onyorenche na mama ntoli nakula kwa mama tuma tinga mess ya na kiere tikana sanitize kidogo amone chiduka maikora na sembe kwa nini kubirenga binunga na ki how can you advise this fine lady musibati ona kiora mu advice and by the way ngakire simi 07 05 wale byo 07 08 585375 amna sema Safaricom Airtel 0753 241889 inyoranga sema WhatsApp hapo ngakire simi 0716 0598
3 sanganga morainche karungo ebirengererio byao. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile. Ni asora nyoro bokorari gwekerengo keigoro aserigo ririke. Bono wabatiboyo. Abuga hotel nero lichibuliao. Tutarere asensemo ya jogo eyo kutoka ase pare kurwa kisi kogenda Nyamira. Asobwale bwechimita chiminye kurwa asensemo ya daraja moja. Abuga hotel nigo ebwate endagerengia yege koro naboigo ensemengia yoboraro. Inyora amagoreito yobokorari nigo alensemono. Asokorara obutuko bomoryoka nigo ogwakana shilingi elbweye mo chibesa chia Kenya. Onyore aigano konyora chindagira cheke gusibuna. Eye kurukuna Abuga hotel bono tima etinga ebirengeri beinombilibi. Aha. Ebirengeri beinombilibi tiana rige chimesi gachira iga nyora ngasinse ya YouTube to live wetera bagusigilo bo radio. Aha, nawa bekira link asansemo ya Facebook wali mungu bwati arro. Nawa bekira link igabu tumyokanga asansemo ya YouTube turakwananga. Kake basubati na kibono mugaka shira ke muntu. Example shira ke muntu nako nyomi nako letre minto. Kisambo narwa. Nyare batankura. Kena ko letre minto gaharia kwanya orenga hanche Fidel na mamo minto sabina ntoigwana ini. We are not in terms. Ntoigwana ini pi. How is it your business? Biasara bya onka ibikuruera kumanyanga ngitoeta nerete na mama. Njeno to musubati yona mangana ko ligaba anta babere. Timaite yana kyoroche. Musubati yatanga onyomi ase nyomo baira ase nyoma sama tukamange sana. Rende musachoye na mama mwabo mbaigwana ini. Mbaigwana ini pi. Tamanyeti egento eko garabata igwana ini. Naenda otebanga ako bamenye tange egente kini oiko mu affect ko bamenye ta moni egente ko mu affect na kya gukora wa na kanya oromo Kenya yale ko byane yaro birengeri byaye Jususi ate baiga mimi nilipitia ndoa kama hiyo. Mama ya bwana yangu alikuwa anakula kwa mama yake, mimi nikachoka nikatoka, so wacha avumilie tu. Aha, ya tanga mamu mwabo musachoye nigale kuli mwaye nigale kuragera mwaye mbobe mungitina abano gakare babo ekerenyo ko byara kuragera mwao mbobe mungitio gakare akoro kumna Jose Susi aya akoro kumna Judi kwa mkaka hote baiga. Yeah, anafaa kujua hata mimi ningejaribu kujua na niwapatanishe. Bwana ndo tenguma cheki abasubati nekibona basubati mugaka manya juzi some 2 days ago tulikuwa tunazungumzia mwanamke mwenye alikuwa analalamika kwamba bwana yake hakai kwake, anakaa kwa mamake, anakula kwa mamake. Sasa tena aya achira umusubati nara ukuramikanga musachoye nanyokobyara ose mama umwabo mbali kukwana. How is that her business? How is that a business surely? Haya, chudi kwamba kabona ndoje ninumwachire chichachi chikali kubwata ni abantu. Asante sana. Rufa Isabela hote baiga. Aonyeshe upendo na mamake kwa kumuongelesha. Kumsalimia lakini asiingie kwa nyumba yake. Same times kupitia kwake upendo utapatikana. Ate anga eramukwani erabakwanani mchando toyo lakini ndasoa mwaye. Aha, shira kimuta gote baiga. Kuroma kongeni Jogo Road nche kifyangu tu sitakuwa na amani moyoni. Nitajaribu kujua ni nini kilifanyika ndio wakakosana. Ninaweza assume na kumbe ni mimi ndo chanzo cha kukosana kwao. Nagira ngesi migo chamega 0708585375 0753241889 amna sinsemo ya Airtel go WhatsApp na ngakire simi 0716059823 alisi yagote baiga Psalms
133 123 agoteba iga. Mungu ufurahia familia wakiishi kwa furaha. Everything on this world has a reason and must have a go between. That is why the lady has been married there, to bring unity to that family. Alice nchoso korakuane ndoche ngosubati yogakota kumanyangi kiage ndarete kati yabo ibuli yabo babere gose yo musacha na mama mwabo ngosaliale ngogerere bakasa ali because njo nkubolinga nchena kunyomete kocha ngokonyomete mama gose ninje ya no mwana babage tutu. How is that your business? Waso asevi ya salvia bantu banyi waso asevi ya salvia mama because bano kumachagiole because oramuboli arorenda akurame musubati yakoteba iga tikanso menche mumbwati akoteba iga. Nimekuwa katika ndoa kwa miaka mingi sasa. Nimegundua kuna chuki fulani kati ya mume wangu na mamake mzazi, ingawa sielewi kiini chake. Hali hiyo inanitatiza sababu tunaishi pamoja. Nifanye nini? Afanye nini? Assume alisina na nyomire wachire minto tuabere lakini mchena mama ntoliko kwana. Mchena mama ntoigwana ini. How is that your business? Na kie bibi kome biashara byao. Yani na kibigo usekaine. Shira ke muntu naye bano dojenga ngozu na kie usekaine. How is that your business? Ndo takwana. You should not bother. Moto koigwana na mama muhateba evideli sina mama mwabo ni mwana wa mama mtoto wa mama togoetana naenda hapa wa na kiba moto etomenye togoigwana muchano togoetana umuchano baswati na kiba mwaliete na inu 07 08 585375 birengeli bya ombiribi ngoyo. Ay, Mochoge. Mochoge. Hello. Yes, ningo igwete. Hello. Hello. Yes. Hello. Yes. Wono maite bin egente kina wakerege konguna nde kiororo. Oranyora lenda banta babuna gwachete nalibate abane tinga tikatorarana kyumusubati yagokora. Bono batanya kokotebia. Na inje manye kuimoka mwange bono ngango mongino yo ngoko bo mugako na mwange te na inje mwange. Onyore ngo pimoro sitoko tokwebeka sako. Lakini bono gakingami. Mbu yote megokwana na bonsi. Obori oyo nakiereiga akoerese no oyo mubori nakiereiga akoerese oteme ko babeka